Drama. Drama. Slušajte ovo. Sada prelazimo na onu specijalnu muzičku rundu u kojoj tačan odgovor nosi 4 poena, u kojem je potreban aplauz, dobar ritam. Spremite se, muzičari, jer nam u studio pravo sa Kube dolazi Cezar Garcia. Idemo! Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Sábado, una balada. A galera começou a dançar. Dobar si. E passou a menina mais linda. Comecei a falar. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Bravo. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Bravo, Cezare, bravo. Srbija, živeli? Dobro večer, Cezare. Pevaš i na portugalskom, vidim, svaka čast. Kako si? Odličan. Odličan, kako je Cezar? Odličan. Cezar će nastaviti da peva u našoj specijalnoj muzičkoj rundi. Ako prepoznate pesmu, prvi se javite, date tačan odgovor, osvete 4 poena. Krećemo. Ona je priča života moja, kada te nije. Da čujemo Okrija. Sačekaj. Čekaj, Samo Cezare. epizoda uzalud živi za nove priče, kad zna na one sve na nju liče. Željko Šašić peva. Dobro. A pesma je To Ona je nije priča tačno. života mog. To je tačan odgovor. Bravo. Kompletan i poeni za obje tim. Bravo, Cezare. Priča života moga, a ja u njenom srcu samo epizoda. Uzalud živim za nove priče, kad ljubim samo one koje na nju liče. Uzalud živim za nove priče, kad ljubim samo one koje na nju liče. Samo je teško naći da neko liči, da je tako lep. Da li ste vi sada spremni da pogledamo tabelu